Hezekiya indodana ka-Anazi, unina ka-Abi, indodakazi kaZakhariya. uHezekiya waba ngumbusi onamandla kakhulu kwisizwe sabaJuda. uHezekiya ubuse eneminyaka ewu-25, wabusa iminyaka engu-29 president. uThixo umbiza uHezekiya, ubiza abantwana bakwa-Israyeli basethubeni eBhabhiloni. Wavusa uThixo uHezekiya emva kokuba sekunesikhathi engekho umprofethi oseBhabhiloni. Wavusa uNkulunkulu uHezekiya, wathi makashumayele okanye abe ngumprofethi esizweni sakwa-Israyeli esiseBhabhiloni, kubantu mongameli abalahlekelwe yithemba, kubantu abasethunjweni, kubantu abathi umpongolo wesivumelwane ususiwe, kubona basuswa baliswa kwindawo yaseBhabhiloni. Nakhona bengekho khona uThixo abamaziyo, uthi umbhalo webhayibheli behlezi eBhabhiloni, waswakala umuntu ongumcindezeli, uthi vumani ingoma yaseSiyoni. Uthi umbhalo webhayibheli bakuzwa bona singayivuma kanjani ingoma yaseSiyoni, sisekugcineni ngokuThixo akekho phakathi kwethu. Akekho uThixo phakathi kwethu. uHezekiya uNkulunkulu umbiza ngaleso sikhathi, whereby abantwana bakwa-Israyeli abazi noma liyaphuma noma liyashoda. Kodwa muhle kule vesi yokugcina mongameli, uthi uHezekiya uma ngaba epheka kubantwana bakwa-Israyeli, uNkulunkulu esembiza okwesibili ukuthi akayiprofetha kubantwana bakwa-Israyeli. Uthe mefika uHezekiya ubatshela into eyodwa, into engagungethe ngasekugcineni, uthi kusukela namhlanje
ngoba bedumisa uNkulunkulu usuku lonke. Uthi umbhalo eBhayibhelini wafakala ngoba uNkulunkulu uyedwa inhlobo ashiya amazulu. Whenever umuntu wakhe embiza, bambiza bemnenga uThixo ngendumiso ngoba owathi uThixo uyayekwa. Ekathula yena ngaleso sikhathi kodwa owathi uThixo akusho ukuthi akazuphendula. Kodwa into ayenzayo uThixo ulive moment ngoba kukhona imistake esiyenzayo thina sizithandwa sikaThixo. Eminyakeni ewu-32 years sengiphelile eMongameli, ngifunda thina eyodwa mana kukhona abantu abangama-favorite kaThixo, abantu abathandwa nguThixo. uThixo angavumi ngabo abantu bakhe ukuthi benze benzakalise ingozi kukuthinta iso likaThixo. Ngoba la bantu bayiliso likaThixo, iso likaThixo, bayiliso likaThixo. Ingozi esiyenzayo ukuthanda abantu nokuhlukumeza abantu abayizithandwa zikaThixo. Engabe-ke bathekithela sengenezayo ungabheki ukuthi awuhlukumezile umuntu oyisithandwa sikaThixo. Ngoba la bantu into abakumethe, into abayenzayo imvamisa abaphenduli, into abayenzayo abazilweli bona, kodwa bamane uvale umnyango bakhalele uThixo bathi Nkosi ngilapha phambi kobuso bakho, bonizolo zami kulule ijama yami. Athi umbhali ngeso sikhathi kwesinembezi afike uThixo akhongozele inembezi zomuntu oyisithandwa sikaThixo ivele impendulo. Akasuke uThixo akashiye uThixo. Ngeke ngambona ke uThixo engabashiyi abantwana bakhe ngey'khathi zonke. Uke wahlala noDavide kwibheki ezolwa noGoliathi. Mongameli uthi umbhalo eBhayibhelini ngoba mangabe uzoya empini kunezinto ofakwa zona ezingama-quality, ezingama-quantity, ezingama-characteristics okuthi wena umelwe ukuya empini. Ithi eBhayibhelini noDavide naye bamfaka lezi zinto lezi zokulwa empini, yamsiza